Bog svima, moje ime je Mladen, a.k.a. Il Demonio, rođen Vukovarac i od tamo i dolazim naravno. Znači predstavljam trenutni crew, to je Phil Panic, isto tako predstavljam moje seljake Rasturaju iz Virija i moj najslađi matični crew. Pa to je da kažem. Trenutno radim jako odgovoran posao u Sloveniji, preko granice, nešto s avionima. S breakom sam se upoznao preko Top DJ Mega, bila je jedna emisija 1997. I tamo sam prvi put vidio Battle of the Year i od tada sam rekao moram probati. No, nažalost, prvi put sam doticaj imao sa mojim prijateljem Ivanom Beljanom i pokojnim Darijom Mojlakijem i kad sam vidio kako su one vrte na glavi, tad sam jednostavno rekao da je to poziv za mene. Kako, koliko je danas bacam break? Počeo sam od 99. do tad još nisam stao. Ko je danas? 2001. Eto, toliko. Trenutno nismo toliko često aktivni, no međutim pokušavam što više u ovo doba, koliko vrijeme dozvoljava, da bacim break. I nažalost, evo, breakam sa Filipom koji me zagrio u 6 rundi. Hvala puno Filipe. I sa ostalim dečkima iz mojeg krua i van krua. I naravno još uvijek break bacam trenutno dok sam u Europskoj uniji u Sloveniji i ovim putem pozdravljam moje slovenske prijatelje iz Gora. Lepi pozdrav, fanti. Danas break vidim na YouTube-u, mostly, pokušavam ga vidjeti nekako svojim očima, kroz svoje tijelo i svoje pokrete. I isto tako te pokrete pokušavam podijeliti sa ovim drugim kolegama na treningu. I vizija mog breaka je ta koju vidim na podu. Poruka za sve mlađe breakere je: trenirajte, volite se, plešite što više, družite se, manje gledajte YouTube, više osjetite muziku i pod i dajte nekako razmijenite tu energiju na način kako treba. Isto tako za sve one koji žele vidjeti malo break u Hrvatskoj, podržati našu kulturu ovdje i sve one koji zanima čim se mi bavimo. I ako vas zanima break, ako želite naučiti plesati, ako želite vidjeti čim se mi bavimo i ako želite biti dio hip-hop kulture u Hrvatskoj, slobodno posjetite stranicu Freestyle Kings na YouTube-u. Naravno, momci, uključujući mene, ću vam pokazati čim se mi zapravo bavimo godinama. Lepi pozdrav, fanti. Grem da mogu.